Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ceerno Mamadou Bori. Tambitiɗo men yiɗi ponji wo inshallah men tambitoto. On men tambiti. Yalla nawi nangi. Yo Mamadi Dumbuya faabito en. Ye weltani leluma Cangel Bori dugun tunni yemberen maali. Ye weltaniɓe. En torike Allah. Yo leluma gouverneur leluma o yo faabito en kamɓe e Mamadi Dumbuya. Aray fof futti Cangel Bori ha Kiidugu ko bombe ko anduɗo no yirɗon ɗo ni inchallah. Inde ko Mamadou Bayli Sow, PDG de Bière Proximan Société Construction Travaux Publics et Bâtiments. Yer ko ti way ko ngende relation mum wol nandata parce que ɗum ɗo no foti no yurmi kono warti no foti no yurmi koko laamu ngu no wadde wonɗe wadde ɗum waɗi no foti e yurmi o ko ɗum ɗo yurmi foti o heddugol laawol no laaɓa laawol ɗum no heɓugol no laaɓa minen kadi si Allah jaaɓi min etotoyere komin waawi kon wona min inata ko laam min woni e gollude ma ko ɗuma min woni e gollude ko min anndi si laawol waɗama ko nafa men en fof. En tori Mamadi Dumbuya ballal kal pon komba leluma Cangel Bori yahugal lumbugo yaha bani burum yaha dugun tunni yaha woora yaha Kiidugu yoɓe faabo en joni noon laawol ngol iwi Cangel Bori ngol hewti Kiidugu ɓayi ko neeɓi wo ko neeɓi ko heddi fottal ɗo ko a 2 jours ma 3 jours. Miɗo tawa e membre jo AC ka Mojobere Anafik hare miɗo yeeɓi juuɗe e maɓɓe ɗin en tant que AC district Missira préfecture leluma sous préfecture de Cangel Bori haray yoɓe faabo haray komi AC jo maɓɓe gollo maɓɓe bimbi e kikiide 24 heures sur 24 meɗen ka terrain kadi ɗum ɗo ko golle jibinande amen waɗi ɗum ɗo ɓe meɗen e muɗum ko ɗum meɗen yeeɗi ballal e juuɗe maɓɓe ɗo yoɓe faabo kamɓe général 5 étoiles on ala meɗen tori ɓe faabo min andi ni yeeso jon Dumbuya Mamadi Dumbuya ngol laawol ɗo ngol fuɗɗama meɗen torimo faabo fi ponji ɗin nanani nde wondema e sous préfecture Cangel Bori ari Missira ɗo iwri ɗo yaari dugun tunni yaari Gaya Madina Wora par ce que ɗum ko non woni ko ɓen ɗon fof hawti jeygol laawol ɗo hakka ɓeynata Kiidugu ko honɗum yiwɗon nen ko faanda e muɗum enen Missira ɗo ɗen Cangel Bori ha yemberen dugun tunni ha Gaya Wora Kiidugu ɗen ara miɗen faala yon yewtan en seeɗa holla noon en jama julɓe wonayɓe en daaroyde ɓen ɗum ɗo ko honɗum wonani en nafoore e sengo laawol ko fokkiti ɗo kon mbala assalamu aleykum wa rahmatullahi jama on acce hakke mi weltanike Allah mi weltanike onon sukaɓe ɓen fof wona oɗo ma oɗo yewɓe jooɗiɓe torike Allah ɓeyɗan o yaaje ndene yallah waɗu barke mon awa haray men weltike fota minen kadi ko itti men ka nokkure addi men ga sengo mawɓe hara ko darugol ɗegolle ɗe jokkuɗen ɗo ɓeɗe weltani Allah weltani o fota ko wona seeɗa weltani dugun tunni weltani Cangel Bori weltani ha ɗo ha e labe ha leluma ha yemberen fof men salmini ɓe mi weltike fota ko wona seeɗa o jokkeren nan ko waɗɗen ɗo en toriki Allah ɓeydan jokkeren nande barke fata salatu fati Allah isninen sappo Allah en nabijo mi weltike fota ko wona seeɗa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad laawol ngol weeli men fota laawol ngol weeli hitti ɗo e golle ɗo en toriki Allah nawran en de yeeso modi laɓama hay en heeɓi laawol fota ko wona seeɗa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ceerno Mamadou Bori Mali dugun tunni ray ko hikkiti adi ɗon kon taw mi jarni population leluma fop haray mi jarni population leluma fop mawɓe fayɓe yaltuɓe jooɗiɓe hikki ɗon population dugun tunni ray miɗo toraniɓe to Allah firtanɓe arsike dumbanaɓe kata yo Allah o yafano en fruiji men ardiɗi yeeso yo naadoyaɓe aljanna en heeɓi ɗo porgal ko mawɓe men ko duwaji mawɓe men ɗin jaabi e ngol laawol ngol geli ɗon ko laawol hari public wol seppetengol Sékou Touré
fewno Sékou Touré o wano haɗali ngol lawol no rewrede iwgol cangel boori ara Missira ara Bani Bourou ara Bori Toroɓe ara Salé Mata Madina Wora Lugge Kidugu ngol fewri a Dagari joni noon Allah yilti duwaji ɗin jama on nano e ñaamo tambitike ngol lawol ngol woni public ngol gollama ɗo ko lawol public ngol gollaka en andi sorti sammen o yaltuɓe ɓen koɓe yaltire ɗaɓɓere ko fimen enen jooɗiɓe ɓen e yii ɗum ɗo yiri gite men ara en jarniɓe en jarni kadi ɓe wonɓe gollude ngol lawol ɗo joni noon lawol ngol iwi cangel boori ngol hewti Kidugu ɓayi ko neeɓi ko heddi fottal ɗo ko a 2 jours ma 3 jours aray fof futti cangel boori ha Kidugu ko bombe ko anduɗon no yirɗon ɗo ni inchallah aray ko hikkitiɗon min torki sorti sambe ɓen mo mbuuɗi sappo fanɗa mo 1 million fanɗa mo milliard fanɗa fi ponji ɗi so nani ɗon kadi haray mi ɓeydita ɗon seeɗa haray e sengo gouvernement ji men ɗi haray yen toriɓe faabo kala yiwɗo ɗum ɗo e sengo ballal wallitolen ɗum ɗo ko ressortisanɓe men ɓiɓɓe meɗen jibinande meɗen yiɗuɓe yiɗani en fi yo lagine ɓanto addani en ɗum ɗo ko nokkureji meɗen haray annintinane en ɗum ɗo joni ka lamɓe men o ko wiyete politique wona ko yaade lakara ko fi aduna min andi ni yeeso jon Doumbouya Mamadi Doumbouya ngol lawol ɗo ngol fuɗɗama miɗen torimo faabo fi ponji ɗin min andinimo noon miɗen yiɗimo kono noon komin ɓuuri yidde o ko waɗanɗo men ponji ɗin kala waɗanɗo men ponji ɗin min tefata ko oɗo pelletti mi waɗanaymo komi wawi kon 100% mi waɗanaymo komi wawi kon 100% min andini ɗum ɗon jeesoɓe ɓen tentinino Mamadi Doumbouya min andinimo ɗo no mapinin men si tawi noon o yedditike men ha goɗɗo aroyi yo andu men ŋañamo yiɗangol hoore mum nañangol goɗɗo tambitiɗo men e ɗi ponji wo Isa Allahu men tambitoto on men tambiti Yalla nawi nangi aray ko ɗum ɗo hikkito en arsike e juuɗe maɓɓe ɓe wawa min jarnimaɓe mo gueli wano ɓe alajiɓe ɗo iwi Missira seniki ha ɗo Dande Komba tawa modi ko yettere Allah tawa Fouta Diallo yolla waɗu barke Fouta Diallo yalla waɗu barke lagine waɗa ɓeydana Fouta Diallo amin ya rabbi Allah waɗu barke ɓe guure men ɓe weltanike jama mo daari o jama mon ɗo mena hajja o weltoto wassalam eɗen humpa ko homɓe woni on onon jaye ɗawtuba jonnanami kisan komin woni Habib Batu Nditanuma district Nditanuma ye welti ye weltani Allah e nelaɗo ye weltani mawɓe men ɓen ko duwa maɓɓe woni e jabade e me'en en torike Allah yo Allah yaafoɓe yaafodaɓe yaafaɓe julɓe en torike Allah yo Mamadi Doumbouya faabito en ye weltani leeluma cangel boori dugun tunni yemberen maali ye weltaniɓe en torike Allah yo leeluma gouverneur leeluma o yo faabito en kamɓe e Mamadi Doumbouya laawol men ngol fonkisona fi Allah e nelaɗo muɗum Mamadou en ɗuɗa goɗɗum kono noon yen toriɓe duwa e tawdede sabu Allah e nelaɗo muɗum alhamdulillahi rabbil alamin watta ɗon yiyam mari boy ko Allah waɗi acci on ka hoore leydi ɗo ɗe jibini ɓe ɓiɓɓe ɗo wowɓe en yanganade janane moɓa ɗum ɗo adda ko tawata e wawa gollude ɗo en tawata gouvernement tawta ɗon haray e wawi fokkintinde ɗum ɗo yen tori gouvernement on yo faabo o wallito en no kon lumbira ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum aleykum salam min hewta e sengo mon ɗo min hiwro min jarnama min weltoramo eyo Allah eyo mo adi kon taw meɗen humpa ko honno makete ɗon on to immorɗon o fanude senande mon nden ɗo ko honɗum woni kay fiyam ko addimmi ɗo ko weltanagol Allah weltano en enen wonɓe ɗo ɓe en fof weltano ɗen jama faabiɓe en fiingol laawol ɗo ɓen
weltanoɗen barke mawɓe men ɓen ɓurta yewtude juuɗe jaɓa amini ko du'a mawɓe men jaabi en tawi ko du'a mawɓe men ɓen jaabi enen kadi yo Allah hokkoren ko wuuri barke sorti samɓe men ɓen ɓe tambike en jokkere en ɗam men Fuuta Jallo ɗo on tambike en yo Allah ɓeydu yo Allah ɓeydan en jikke ɗen yo Allah ɓeydan en newena nde laawol ko ittimmi ley sango ka jibinami ɗon addinmi dande Komba ɗo ko ndaarugol laawol gollagol ngol jarna golloɓe ɓen jarna kala ko fewndi ɗo e yetti Allah Allah tawni en hikka yo Allah tawnen ko feewi tawna kala julɗo moƴƴo moggo en hoolike laawol laɓe Cangel Boori Kiidugu Leeluma Cangel Boori Kiidugu en tañƴinike ngol newike ko ɓuri kalande en ɗo koko tañƴiniɗen e yeeɓay juuɗe e laamu ngun toroɗen ɓe ballal ko Allah fewndintini ɓe yoɓe faabo en heeɓi laawol yoɓe faabo en e pon on ka caangol ɗon noon en ƴetike kono ɗon no aanini en hara yiɗen tori Mamadi Dumbuya ballal ka pon Komba Leeluma Cangel Boori yahugal lumbugol yaha Bani Burum yaha Duguntunni yaha Woora yaha Kiidugu yoɓe faabo en. Monsieur le ministre onon kadi woda ko men landi on seeɗa ɓayi e ko onon jokki biluwal ngal hewre ko jokkuɗo ngal kon ko difficulté ji honno satteneji honɗum woni ko wonɗon heɓude e nder alhamdulillah rabbil alamin minen meɗen wawi hollude on min ala heɓude sattende mum meɗen welti meɗen weltori hande ko fanunde men en fop ensemble tout la Guinée ana dey Leeluma tu wona Cangel Boori tu wona Labe tun ko ensemble Guinée hande si ɓiɗɗo Guinée wawi yaltude yaha extérieur arta ka men ɗo ɗen addana e walla ɗum ɗo ɗen ko ressortissamɓe men ɓiɓɓe meɗen miñiraɓe men kotiraɓe men babiraɓe woɓɓe contribue ɗum ɗo ɗen à 6 kilométres laawol yen addu bil jesen ɗum ɗon ha yotto yitindinen hakkude Leeluma e Kiidugu alay ko alhamdulillah rabbil alamin menen meɗen weltori mi hikkintina ɗon ko adi kon kadi miɗo tawa e membre jo AC ka Mojobere Anafik hare miɗo yeeɓi juuɗe e maɓɓe ɗen en tant que AC district Missira préfecture Leeluma sous préfecture de Cangel Boori haray yoɓe faabo haray komi AC jo maɓɓe gollo maɓɓe bimbi e kikiide 24 heures sur 24 meɗen ka terrain kadi ɗum ɗo ko golle jibinande amen waɗi ɗum ɗo ɗen meɗen e muɗum ko ɗum meɗen yeeɗi ballal e juuɗe maɓɓe ɗo yoɓe faabo kamɓe général 5 étoiles on ala meɗen tori ɓe faabo. Assalamu aleykum wa rahmatullah. monsieur le travailleur gonga maɓɓe gonga ko sefi ɗon ɗo ko min nani est ce que ɗo wawi min nani wondema ngol laawol ɗo hingol fewti wano sous préfecture ji wono jelu ko ɓurɗo humpitade ko min ɓuuri humpitade min nani inde wondema e sous préfecture Cangel Boori ari Missira ɗo iwri ɗo yaari Duguntunni yaari Gaya Madina Woora est ce que ɗum ko non woni ko ɓen ɗon fof hawti jeygol laawol ɗo ha ka ɓeynata Kiidugu ɗo merci beaucoup jarama min hiwrike ɗon kadi fayintin président de jeunesse Bamba Mere on Bamba Sabere seke kanka dari himo jogui o sokola ɗo weltono ɗen omo ɓe innata Nuwo Boori e Alaji Ali Missira e Modi Ousmani meɗen mbawamo ɗum ɗon kay min hombira on ɗum e weltanike ressortissamɓe maɓɓe e men ɓen gaɗa e ganin yeehi jooɗiɗen yen toraniɓe keɓal e kisal ko ɓe artira ka nokkure men ko wallitoren enen e julɓe Allah ɓen fof si Allahu jaaɓi pon on ko laatiɗo inchallahu. alhamdulillahi rabbil alamin no mi yiri laawol ngol noon sina no laba no moƴƴi jokkuɓe fi mum ɓen ɓe weltanama ɓe jarama ɗo no moƴƴiri ni golle labaɗe no fokkiti alhamdulillahi yo allahu lanɗo ɓurte wallude jokkere en ɗande yo Allah kontinan en ɗo yo Allah moƴƴinan en allahu lanɗo walli en moggo tampere men nden gayni lannude taw yo Allah ɓeydu ballal ngal yo Allah ɓeydu jokkere en ɗande laawol ngol no laba waɗɓe feere ha laawol ngol fuɗɗangol ɓe weltanama yo allahu lanɗo
ɓeydu e wallude weltare nden enen tigi tigi alhamdulillah on jarama onon kadi iwtirɓe ɓaawo maɓɓe ɓen on jarama o weltanama population on fof weltanama aray alhamdulillahi rabbil alamin ya allah landon ɓeydu e wallude ɓuri ni wassalam ya allah ɓeydan en moƴƴinde ko ɓuri ni allahumma amin ya allah okkorɓe ala ɓeydana jogiiɓe allahumma amin ko yettude allah jowaji mawɓe ɓe jaabi kono yirɗon fi lawol ngol ɗo no nodo moƴƴa no yalla ɓeydan en moƴƴere nde torki allah e annabijo meɗen Muhammad misira jarama sango jarama maali jarama ndita jarama ma eɗen wetti fi lawol ngo ne weltani ɗon sukaɓe sango ɓe foppu si edde ha sango o foppu ndita numa ceerno haalino misira ɓe weltanana on haray ko ɗum ɗo woni ka mehen ɗo hande